Mboti batata, mboti bamama, tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga, kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo. Tu fwetiza yande bansadi ba Office National de Transport onatra munkufi kerika baou ba yantikidingi mouvement ou contestation di songila mouvement ou bokuta mugu yambula kisalu kana kifulu babakilanga vo ami Congo kana kielu kineni kinkotolo kuna kati ki port international di Matadi hunu kintatu ikumietanu ngonda mai imvuma funda bodi ye makumodi ye ya mundiambidi mambu matari la make ma mena kuna kati iki onatra ke 5, 6 et 7 mudiambudi na grand F tonondo yani una ana kati ki bantuari si ba syndicat di entreprise publique di l'État kerika yani ki bene ka kondelengi ingoku mudiamudina lufutisa ifo kerika dina diambudi salameni di tomeni pepse ki bene kinkita kuna apport international di Matadi ye bansadi ba onatra ba zolerika kande ki bene control di futuka ku bao ye basi kyokyo ni kikinyaki kerika kikumye sama ngona mai bafoti kutakana musavo bena kuna meri di Matadi ye kuna nzo luyalu lukiziunga vo guvernora Fwetiza yande mukintatu ki kumieta nungonda mai yikontumvu iyandikanga kerika nsungi kisiu ku République démocratique du Congo tuna ye nsungi mvula ye nsungi kisiu buna katulendi vila kana kune nsungi kisiu kerika yikalanga tuka madegre kumietanu ye kuna degre makumodi yetanu ma altitude buna iyandikanga tuka kilumuki kumietanu ngonda mai ti ye kuna kilumuki kumietanu ngonda i Oktobre yi kontu mvula ye muna ntangu yina kerika nkangu ukalanga ye bimbefu bibingi ubelanga mudiambu dina kerika tufezaevo yokutolu una generaliste mwanda nzita gelor yani tomani tendula kibeni nebo fueni tutoma kitani na mugusavo kerika tubaka maku bimbefu bina bikuisa nga muntsungi siwi kalanga kiosiki fuana kerika muma materda zinzila ma balabala makufwa mbanza yimatadi itagouka kakabufuana mudiambu ma entretien manzila ka masalama aku mboti nzila zizina deja ma entretien katu ziwiri fuade aka tomni faskana bubuingi inona bontsukweni nzila yina muna balabala muanda mu commune d'Inzanza kerke ina nzila yina muna liste yantikiri kana rond-point kiamfu ti yakuna rond-point Inzanza oteridia u iwiri tula mabulu anakati ye mabulu mana kerka mawuri teba masa mudina baba lutilanga kana mumpasi bata lutila kana mubitukutu kana muntoma bilu mpasi ezifuana mana mabulu oteridi matoma teba kibeni ye masa mudina kana baba tekanga na mbela ye baba lutila gana mpasi zifuana mu okuluta muna nzila yina gana mbela salle polyvalente babokilanga fo don de Dieu ye bamweni diaka kerika madame bourgmestre u commune d'Inzanza nana Esther Lelo yani uzaisi ne kerika ba tasala ma démarche mafuana bungu saba zaya bweibu wafoti katulula masamana muna mabulumana kunima ngonda tanu kala zilutiri tufetizaya ndetuka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ba député ba bampa basolwa mukilumuki makumori etatu gonda yi décembre yi lutidi kansi tufetizaya nde bureau définitif kadineti divondaku kuna nzoki nzonzi yi insi bina byagulu bibitakanga nzila mukusavo luyalu lulenda muku otuka lulumpa kedi kufetizana investissement dikala munangonda yi janvier
yo ilutiri President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani tagata kaka ye luya lu sama lu konde konda ku zaya nde kirka ministre unteti unkaka usolwa mudiambu dina mbokuta zina ndambu yendambu bonsu kwani kukiziunga ki Congo Central Dr Eliezer Mputu yani una membre Union Sacrée yani tazaisa nde kabuma kwani ku kansi bufueni kipi kisiba tula kana kifulukina kikala kibeni ya kikesa mukusafo kilena mukumanisa mpasi zinkangu kansi kundambu yinkaka Maître Simon Lusonso una analyste politique yani tazaisa nde kirka situation dina di retard yina ditagana kibeni buzezi la bufuana kunkangu disongrila kabuna abu mpwenako mumbambula mbundu tufatiza nensolulu di bureau définitif di nzoki nzonzi yinsi tikala mu kilomuki 18 ngonda mai imvu mafunda mori ya makumori yeya Atondu mafuana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu ilumki uo